Dragi ljubitelji odbojke, dobar dan iz Osijeka. Nastavljamo s predstavljanjem naših juniorskih reprezentativki. Danas sa mnom ovdje su Zorana Brčić i Rebeka Skorija. Djevojke, dobar vam dan. Dobar dan. Evo, mjesec i po dana priprema je i za vas. Kako si zadovoljna s uvjetima, kako je na treninzima, Zorana? Pa uvjeti su nam odlični, stvarno i što se tiče hotela i dvorane i baš svega prijevoza do dvorane. Sve nam je blizu, u centru smo grada, u dvorani je vruće, normalno da je vruće 7. 8. mjesec već sada, ali preživljavamo, nekako treniramo i stvarno smo prezadovoljni smo sa svim. Evo, Rebeka, kako izgleda jedan vaš dan? Od buđenja, evo ukratko da nam ti malo. Znači, budimo se u 7, imamo doručak u 7:45, nakon doručka imamo odmor, 15 minuta i onda krećemo za trening. Imamo trening 2 sata, znači imamo 2 puta 1 teretana, a ovo ostalo kao lopta. Poslije treninga dođemo u hotel, malo odmorimo, idemo na ručak i onda tako opet trening, večera i tako svaki dan u krug. Imamo, mislim, nedjeljom slobodan dan, neka slobodno jutro, navidimo se. Zorana, evo što ti očekuješ od Europskog prvenstva? Protivnike već znamo. Pa očekujem dosta od nas kao od ekipe, zato što svi smo previše toga uložili, tu prvenstveno treneri, pa mi, cijeli stav, fizioterapeuti, savez, svi su uložili u nas i velika su očekivanja i trudimo se i radimo i nadamo se da će se taj trud isplatiti. Rebeka, atmosfera u slačionici i očekivanja? Pa očekivanja su da mislim da mi imamo šanse kao ekipa jer se dosta trudimo i počeli smo pripreme, jedna od prvih ekipa, treniramo najduže. Mislim da imamo šanse kao ekipa zato što smo vrlo, vrlo smo usklađene kao ekipa. Dobro smo, vidit ćemo, ali mislim da imamo dosta velika. Mislim da ljudi znaju da smo dobre i da možemo to napraviti. Naravno, neće biti nažalost gledatelja, pa baš ta atmosfera koju mi kao tim stvorimo bit će jako bitna. Da. Zorana, kada si počela i zašto igrati odbojku? Počela sam trenirati odbojku u 3. razredu osnovne škole, znači sa 7-8 godina i počela sam iz znatiželje i zato što mi je cijelo društvo treniralo odbojku i više čisto da radim nešto, nego da me to baš zanimalo, ali onda to kasnije preraslo u nešto više. Rebeka? Ja sam počela u 1. osnovne, počela sam tako jer je bio jedini dobar klub u mom gradu i jer me zanimalo to. I sada treniram već 8 godina, tako da... Gdje igraš? Igram u Okporeću, počela sam u Marčani, što je jedno jako malo selo i došla sam do ovdje, baš sam sretna zbog toga. Zorana, gdje ti igraš? Igram u HAVK Mladost u Zagrebu. Srednje školke? U koju školu idete? Ja idem u hoteljersku gimnaziju u Puli. Ja idem u športsku gimnaziju u Zagrebu. Evo, sve sam već pitala kako uspiju ove treninge uskladiti sa školom, slobodnog vremena imate? Pa meni je malo teže zato što svaki dan putem Pula-Poreč, ali već sam se navikla pa mi je okej. I nije mi neka preteška škola, zanima me to i onda mi je to super. A što se tiče moje škole, takva je škola da tolerira dosta izostanaka i profesori su stvarno okej sa popuštanjima, ne znam, što se tiče odgovaranja i svega. Nađe se i slobodnog vremena, naravno, ako se dobro organiziraš, za sve imaš vremena, i za kavu, i za izlazak, i za učenje, i za trening, i sve. Jednog dana? Ili da vas pitam ovako, evo, da niste odbojkašice, čime bi se bavili? Što bi bili? Pa mislim da bi trenutno bila samo u srednjoj školi i onda poslije, ne znam, išla bi na faks. Skošat ću i sa odbojkom, vjerovatno. Ali ne znam, ne znam šta bi bez odbojke. Niko to me ispunjava, tako da ne znam. Zorana, ti? Pa ne znam, vjerojatno bi se, pronašla bi se u nečemu drugom, ako nije odbojka, ne znam, u nečem drugom što bi me zanimalo. Da. Koji još sport volite uz odbojku? Pratim nogomet, ipak mi je tata trener nogometa, onda malena to, rukomet, volim sve sportove. Hoćete mu otkriti za kog davljaš u nogometu? Ma ne navijem za nikog, ali najviše ajmo reći Istra, Rijeka, ne znam, Dinamo, sve. Zorana, ti imali neki sport uz odbojku da ovako? Pa nema neki baš posebno.
dosta sam u toj odbojci baš zainteresirana. Ljeti, volite li zaigrat odbojku na pjesku? Da, ja sam prvakinja Hrvatske u juniorkama i kadetkinjama, jako volim to. Šteta, ove godine nisam imala prilike. Mislim, prije nego što sam došla sam igrala nešto malo, ali baš sam u tome full. Imaš neku stalnu partnericu s kojom igraš u paru? Imala sam, ali sad više nemam, tako da vidit ćemo što će biti druge godine. Druge godine, znači možemo to očekivati možda ponovno na odbojci na pjesku. Zorana, ti? Ma, ja ne igram pjesak. Dosta tog vremena kako ne živim doma sa svojima, onda dosta tog vremena posvetim obitelji, odmoru i prijateljima, druženju prije nego što se vratim na treninge. Evo, djevojke, hvala vam. Hvala Bile su vam. to naše reprezentativke Zorana Brčić i Rebeka Skorija. Lijep pozdrav iz Osijeka.